Hey, All India Radio, Aizawl ani. Chanchinthar a chair to lerem sang ralte. Lok Sabha MP Pusil Rosangan BSF how to te chu Mizoram chunga an sipai te lu dan le khung shandana film khor le zwal turin ashil. Higher and Technical Education Minister Dr. Althang Lianan Private le Goshen College te chu chirlai la bil konga atheng anga tanna turin angen. India rama COVID-19 vei mi nuai ko chuang en koldam anito. Mizoram COVID-19 stupui laka inven na le sipai duty dan chungchanga Lok Sabha member Pusil Rosangan Voin Khan Mizoram Bial 2 Border Security Force Inspector General Sunil Kumar Silcharami le DIG Kuldeep Singh ate abia an sipai te Mizoram chunga an lu dan le an khung shandana film khur le zwal turin ashil. BSF IG chuan an sipai Mizoram ron lut turte an khwa khirbaka swab test te tirma sakzel an ni tur thu soya uluk taka inkhar khimna tur rom man ani thu soyin hemi chungchanga hian Mizoram sarkar le mipui toi om na angen ngalani Pusila Rosanga hian champhai vela Assam Rifles sipai te che dan chungchanga Assam Rifles DIG Brigadier Vinod po telephone na bia in champhai sumdong haule lir theinei tu le khaldapol sangsangin Assam Rifles sipai te che dan chungchanga lung oilo na an nei te chui chiang tur le harsan an to te top turin asia tir bokani Telephone Advisory Committee TSC Chairman Nibok Pusil Rosanga hian Voin Khan Aizawl BSNL office lo in BSNL staff ten andin mon le anhar sanate an lo thlena BSNL staff te chuan General Manager Deputy General Manager le Assistant General Manager te Mizoram anom tak lo awanga na tho har sadante BNG router an nei lo awanga FTTH broadband le data service dang amon pha thute Aizawl le Shillong in car bandwidth po na satakama mo ani thute development le maintenance na chasang sangatan BSNL Mizoramin tun na ya fan amu that lo awanga har sanna omte baka BSNL noya contract an thokte rei tak lo an lak thelo awanga an mangan thute an soya staff somli voluntary pension kaltir an awanga thoktu an in dai lo thute an thlenbok Pusila Rosanga chuan an har sada sang te chu arang theyang berin atul na anga ma lak sangal thur thu soya BGN router po rang taka an nei theinan malang ngalani angatia anin rail bol na le hlo chungchang an har san na le an mamu angte theitop chua abo zui don thu le atule mamu apiang chu an na thlen shelo turin BSNL staff te chu acha ani Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Pukela Lianan Voin Khan Bairabi South Chome Zorna Muntur Rural Heart Hongin Bairabi North Local Administration Department Malana Sak Panchayat Bhavan a Hongboka Bairabi North Multipurpose Mini Sport Complex Anatur Lunga Phumbok Nabartle MG and RGS Convergence Noisak Rural Heart Honna hian Pukela Lianan chuan Lo Huan le Dila Changa Thar Chua Sang amamo tu te nen Akhen zung theinan zor chona le da khona tur mun laili nei apoi mo thu soyin chutianga man tur Bairabi South Rural Heart sakani chu alom amatia nabat kal tlangin Mizoram ma sona sang kalpui tumme kani thu soyin warehouse somni pakhat sakturin malak me kani tia Fisheries Department nen po thawna chatak nuaya romna siam me kani thu soibo Panchayat Bhavan Bairabi North Honna Minister Pukela Lianan chuan sarkari mepui in rail bol na tha angai poimo thule hemi konga pason na aum theinan ro man tam tak siamani thu soya Village Council te ti maso non State Finance Commission le excluded area fund noya malak dan tu ruang am thatak kalpui tumani thu soibo Minister hian multipurpose mini sport complex lunga phumna Bairabi North Volleyball Association ne na volleyball le net ahlan ngalani Voin Khan chong te la khui thele thei hai tanga e tur siam dan kunathok tu te zirti ranni Horticulture Department Longtai Division Board sai thei tanga e tur siam zirnei ADHO puhun lom amana kai shwaya Chakma Autonomous District Council Chief Executive Member Purashik Mohan Chakma in Telpuyin kunathok tu ten lok zoka an thei thar chhuate an tiral theina turle omzanei zoka da thatani thei nana kunathok tu te zirti na pe kan ni chu lom amati thu soi Horticulture Extension Officer Piladin Tluangiral Tele KVK Longtai Subject Matter Specialist Home Science Pivanal Rodeten Thei Haile Lakhui Thei Changa Thei Tui Siam Dante Jam Le Pickle Siam Dante Anzir Tirani
Lunglei Legal Metrology Enforcement Thadok tu ten Lunglei District Supply Department bu fai lak na Bear Food Corporation of India kudam Lunglei luang mola bu fai bu na lian chu adik to le tok lo wing khan en fein adik tok ti an fin fia Legal Metrology thok te hi zoram drivers union Lunglei le chanchibami ten an toy oma FCI bu na lian ba ka hian tun naya Lunglei DC in Boksaman abithlia thar kejit ling nge cheng zalia shal tur te tu chu asiam po athe ang angin an endik meka bazar puya satal an la omri lo wang le boktal tu ten mun sang sanga antal thina wangin duanga envia har thu Legal Metrology thok tu te chuan an soi ton lai han bo fa retailer sang te bok na man digital weighing machine po an endik mek thu te erong bola gas cylinder petrol le diesel po ulukzo ka endikin dan bo chia man ero an nei ri lo thu an soya thil man le bo na dik lo emo dan bo che emo anom chuan an hna stia tirzel turin Legal Metrology Enforcement staff te chuan mi pui an nge na ni Chanchinthar hi All India Radio Aizawl changa puan ani Higher and Technical Education Minister Dr. Althang Lianan Private Le Kaushan College te Josir Lai La Bel Turin athe ang angat na Turin angin Wainga na pisa Mizoram chunga Kaushan Le Private College sang principal te akoma college admission chung cha le thilpoi mo sang an sei hobani Minister chuan kumdanga college admission chung changa zirlai ten seat in dai lona awanga har sana an to thin lain kumena page 1 COVID-19 shupui leng wanga lo ho zirlai tam tak phaya an zena chun zom rem chang to lo nam dona hei wang hian sarkar pa alu hai hle ni atia zirlai admission chang lo inga mazat anom thei donin alan thu soin sarkar college te po insangmar tur an ngen viau chungin an din mun ala khir hle ni ati Mizoram Sarkar in permission na pek private college pakwa principal te chu hei kom ho na hin an tel kim veka private college principal te po in an college din mon te soyin thei top cho an tum thuan soyani Minister Mizoram Youth Commission Chairman Dr. Vanalton Puyale Higher and Technical Education how to ten an toy o mani School Education Minister Pulachan Namaral te chuan zo ko thar to in ton nai lir hing in school building le biakin ti chiat te le zirna mun ma te atlo Minister chuan tun nai lir hinga wanga chiana an to chungchanga zo ko thar mi pui te chu mi zora mi pui le sarkarin atwar pui tak zet thu shrilin biakin hial thianga te chuan mi pui thenlung a khoi tak meu te soya zo ko thar mi pui te mangan na tuam dam turin sarkarin ati theiang ang ati donani ati Minister chuan zo ko tharin nasataka ma son chu lomamati thu soyin an ma son na chukum som malama na tho border trail ho tin nei na ron shin chu ani ati bok Minister in zo ko thar tlona hian Pusilal mon puya MLA Pusil nun tlanga Sinung Hills Council Executive Member le hota dangten an toy o mani Ramchunga COVID-19 veizing ami nuai ko chuang en koldam an to a shi veizing a zazela somruk pathum point pakwa pani andamani shi wanga thi potlem chhozelin za pani point pani pariat an thiani Voina Health and Family Welfare Ministry soidanin India rama tun thagin shi veizing anuai kwa sing khat sang sarile zanga somruk pariat andam to a heti lai hian shikai za ni tin pun bel zelin dakar somni pali kala chung khan shikai singli sang kwa zakwa somthum pakhat mu belani Tripura nimin khan COVID-19 wangin mi pani an thilea henen hian shi wangin mi som pathum an thito a shivei en kol lai sang khat zanga som pasari anom mek bok Meghalaya nimin khan shikai somnga parok mu bel ania henen hian shivei mek zanga somrok pani an omani shikai mu chwa nim nai tu de chui chwani theinan shilong khapuya ne zanjan lai tang khan in khar khe bor le ka fiu puadani Nagalana Dimapur Kapuya po ni minatang khan in khar khe bur kalpui chanani a total lockdown hi niria chungatan ponani hesti the coronavirus kai sang khan jathum sumret pali mo chwa to zinga zanga sumni pasari chu Dimapur district ami anni Manipur animin khan shikai somnga pakwa mo bel ni in hengnen hian shikai sang hi chani somthum panga mo chwa ani to a mi sang kha zanga somni pakhat dam to in enkol mek jasari som pali en omani Arunachal Pradesh po shikai an la ombel zela nimena shikai somthum pani mu chwale zinga Indo-Tibetan Border Police mi pasari an telani Chanchin ti top nana tlang pui Lok Sabha MP Pusil Rosang an BSF ho tu te chu Mizoram chunga an sipai te lu dan le khung shandana film khon le Aizawl turin ashil Higher and Technical Education Minister Dr. Althang Lianan Private Le Kaushan College te chu Zirlai la belkonga athe ang anga tala turin angin India rama COVID-19 vei mi nuai ko chuang en koldam anito chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani